Селям алейкум. Бүгін жұма ақшамы автоның нәтижелеріні чықармаға вақыт келді. НСАС Одиссева қалар ақында сізге мен Айшы Шулакова тариф етежем. Санкцияларны айланып кечмек. Қырымға инкогнито çalışқан бизнес не бережек? Инвесторлар шифр ile olacak ve bu koşma maliye ve yatırımlar verecek. Қырымның иқтисади инкишафы ақында махсус репортаж. Русиялы кэшбэк ратланмақнен бірге бонусларны elde etmek. Туристлер, şirketler Қырым ile февраль-март ayında meraklanıp başladılar ve biz hepimiz кэшбэkni bekledik. Cedvelini кэшбэkten evvel tızdık. Қырым Русияда бронь етілув бойынша лидер сайла. Абаданлаштыру ve ictimai medeni inkişaf ayrıca kontrol etili. Hem газификация, hem su беріліп ағлары, hem su ақызылув, hem yollar olacak. Devlet Milletlerara Komitetinin yanı reisi Ayder Tipan nasıl maksatlarını koya acaba? Автодромсыз ve alışıklı marşrutsız imtihan. Bir imtihan bu iki değil, kasevet azca olacak. Aprel'nin birinden Aydavcılar Mektebi'nin talebeleri için kaideler denişecek. Kırım'da bizneske para koşmak ve sanksiyalardan zarar görmemek. Bu hem Rusiyalı hem çetel şirketlerinin esas korkusu desek olur. Amerika Koşma Ştatları ve Avro Birlik yarımadamızda çalışkan investorlarga keder etmege ve onlarını cezalamağa devam ete. Lakin er vaqt çare tapıla degenleri doğru. Kırım'da kurulgan büyük investisiyon obyektler bunu tasdiqlay. Endiden Cumhuriyetimizge korkmazdan yatırımlar koşmak mümkün olacak. Inkognita şekilde ve sanksiyalarını aylanıp, Kırım biznesi sanksiyalar devrinde nasıl inkişaf etken hakkında növbete kelevhamız. Korku yenilmesi maksadı nene Rusya hakimiyeti bizneske nisbeten açıvnen bakkan garbi işdeşler için şah yürüyüşüne hazırladı. Bu investorlarga yaramadamızda betini göstermeye çalışmak imkanıdır. Bunun bir sırada endi şimdi bu meydanğa kolaylıkla kirmek mümkün. Misal olarak yerli inkişaf korporasyasının kol tutuvu yardım edebilir. Biz Kırım sakinleri olarak, Kırım biznesi olarak onlarını bekleyimiz. Anlayımız ki bu koşma yatırımlar inkişaf verecek. Bank ve turistik brendlerini bekleyimiz. Takdir sınavlarından korkmaganlar bu büyük sigorta şirketleri. Olar birinciler sırasında da boş olgan teritoriyalarını kolga almağa tırıştılar. Ama zarar gördüler. Şimdi onların yerlerini kıtadan kelgen karlik şirketler aldı. Neticede yerli zinatdaşlar keyfiyetsiz hizmetlerge rast kelgen müşterilerge yardım etmekten alternatif usullarını kıdırmağa mecburlar. Bizim mütehassıslarının yardımı ile biz internet portalını tızdık ve adamlar bizim teşkilatga müracaat etkenler virtual şeklinde özüne polis yazabilecekler. Söz sırası virtual dünya hakkında. IT teknologiyalar da meselelerge uğradı. Bulungan yerlerini gizlemege mecburlar. Avropalı VPN programmalarının korçalanıvı ile çalışmağa mecburlar. Olar intellektual biznes akulalarından saklanmak gerek. Menin faaliyetime konkret tesir etmey. Men içki bazarda işimi yapam. Lakin mende tanışlarım var ki, olar program teminlevi ile uğraşalar. Mına olar garbi şirketler ile bağlı ciddi problemalarga uğradılar. Ama Kırım'daki sanksiyalar kemerler doğru manada bayıldılar. Biz büyük fast food ağları hakkında laf yürsetemiz. Aşağı sahasında Amerikan monopolistleri çıkkan vakit olar işini doğru tızıp oldu. Musafirlerimizge kıta seviyedeki ve keyfiyetli ve hatta daha lezzetlice mahsulatlarını takdim etemiz. Hepsi Kırımlı. Şimdi biz Kırım'da en büyük ağ sayılmakta. Kırım'da tehlike seviyesi en alçak olgan sahalar bu köy hocalığı ve elbette turizm. Sonkısına Yalta İktisadi Forumu yardım etti. Yarımada'da Kırım baharinden başlap 158 memleketinin vekilleri bulundular. Siz tek bakınız ne kadar obyektler var. Olar 14. senesi kirmege korkaydı. Donatmalar 70-80. senelerden kaldı. Tavan yıkıldı. Şu cümleden şimdi bizde göstermege şey var. 4 yıl evvelsi Moskvalı iş adamı şirketlerinin beraber para koşmağa korkmadı ve onun ömründe her şey denişti. Yaşayış yeri, faaliyet profili, konuşuv dairesi. Endi onun lavanda tarlaları regionumuzdan tanıtkan yerlerden biri oldu. Mahsulat ise efir yağı istisal etilmesi için kullanılan. İşki Cumhuri programı yardım etti, yani agrarilerge paralarının bir kısmı kaytarıldı. Pek güzel programma. O tarlalar gayrıdan tiklenmesine birinci adımdır. Kırım etrafında büyük ağlarının kalabalığı görünmegen vakit regionda buğday zerleri gibi yaş iş adamlarını östüreler. Endi bir kaç yıldan beri her bir seviyege layık bizneske meslihat berip iş adamlar evi çalışa. Onun filialları Yarımada'nın diğer noktalarında da var.
Эмиеті шунда ки, Қырым Жумхуриятының yolбашчысы Сергей Валерьевич Аксенов иш адамларға юксек диккат айыра. Форумда сеслендірілген теклифлер регионда 2021 сенесі инвест климат үшін güzel olacak. Кечкен сененің сонында Қырымға 157 миллиард рублелік ятырым қошылды. Бұл сербест иқтисади зонаның имканларынан бағылы. Бұл аспара дегіл, хусусан географик иқтисадиетіміз айры тұрғанына бақмадан, оғдейсе бұл пара көлемі тек артажақ. Русия президенті Владимир Путин кележек 4 ел давамында регионға шақси пара қошылығыны 1 триллион рублейге арттыртмаға вазифе қойды. Кэшбэк бу недір. Сонки вақыт бу ябанчы сөзіні сық әшітеміз. Банкта кэшбэк, тюканда кэшбэк, шымды есе путевка алғанда есапха малиенің қысмы қайтарыла. Туристик кэшбэк яш программа, ләкин әнді пек популяр. Кеченлері Девлет акциясының 3-нчі басамағы башланды. Анда отеллер ве туроператорларының 40%-дан зиядысы иштирак эте. Ростуризм малюматына көре Қырым аляда бронетілів бойынша лидер сайла. Программаның шартлары ақында Невбетеки левхамыз. Қырым Русияның туристик инжисыдыр. О елның әрмепсімінде мүкемел. Мұнда пляжда күнешке қаршы ятмақтан ғайры язылмақ. Вазетні біраз дыныштырмек мақсадынен келелер. Бір мепсімнің ось музбет тарафлары бар. Бар экскурсиялар үшін ен келішіклі вақыттыр. Сарай парклары, жаяп сияхатлар ведағларға көтерелу. Артқа чысыжақ вечоқ адам йоқ. Ярым адамызның yolları бойларында ажайып манзаралар ачыла. Туристик шirketнің телефоны тынмай. Кэшбэкнің 3-нчі басамағы башланды. Хадимлер аризаларны қабыл етіп, мақсус теклифлер ақында мемнуниетлі тариф етелер. 5 милли программа бар. Бу Кырымны 5 күнде айланып чыкмак. Онайтлык, яни комфорт. Бу эмде балалар үшін келешер. Шirket Кырым içinde meraklı turlarını teklif etti. Yaxşı hazırlandılar. Hatta en nazlı müşteri canı istegen yerge yolanma tapar. Biz tap fevral ayında hazırlanıp başladık. Programma tızdık, saytqa yerleştirdik. Ve keri bağını gördük. Turistler, şirketler Kırım'ın endi fevral-mart aylarında meraklanıp başladılar. Ve biz yapımız cashback'ını bekledik. Cedvelini cashback'ten evvel tızdık. Kazan, Sankt-Peterburg, Baykal ve Kaliningrad Kırım sakinleri en çok bu yönelişlerini seçeler ve bonuslarını elde edeler. Людмила Сапрук Ахмеджитке Еді Құю районundan келді. Сияхат üçün memleketimizдің medeni paytaxtını ve Kareliyаны seçti. Кэшбэк программасы бойынша июнь ayında bir haftalık rahatlanuvны resmileştirdi. Pek yaxşı. Bu her şey adamlarga kelişi. Çalışkan ve çalışmaganlarga. Hususan men kıbı nefakacılarga. Programmanın 3-nчі basamağı Kırım Rusiyanın birleşuv kunu başlandı. Birinci bronetülüvler satıluvlarının 2-nчі dakikasından başlandı. Tek bir gün devamında Rusya boyunca 2 milyard rubleden ziyade paraga turlar satın alındı. Kırım hala da memleketimizde lider sayılmakta. Kırım'ın en cenubi noktasında, yüksek dağlarının ve Karadeniz'nin kucağında, unikal parkının yeşilliği içinde premium klas şifahanesi saklanıldı. Bular hepsi Kırım'da yüksek dereceli rahatlıkını seçken adamlarga kelişi. 4 yıldız Avrupa servisinden arta kalmay. Hatta mevsimler arasında bu yer 80-100%-ga dolu ola. Programmanın ikinci basamağında bizde 300'ge yakın adam rahatlandı. Bu aman 850 номер gece. Putevkadan 20%-ны tek atelde rahatlanmak için de gildi. COVID-19 hastalığından özüne kelmek programması için kaytarmak mümkün. Deniz dağlar yumşak iklim, yalı boyunun şifalı havası. Sağlam olmak için güzel yer. Kırım er vakit kralar ailesi için, sonra ise yüksek vazifelerde çalışanlar için sevimli yer edi. Şimdi ise er bir adam kral gibi rahatlanabiliyor. Романовларның сабық сарайында атта диварлар тедавилей. Ковидтен тедавиленген хасталарны кимлер яныдан нефес алмаға огретелер. Ингаляциялар, чешит санчылар, Кырым отларынен арома ве фитотерапиялары, 2 апталық релакс, тынчлық век сағламлаштыру. Орта дәрежеде более ратланув 35 bin рублені тәшкілеті. Әршей яқшы, мен әршейні бегендім. Менфи тарафларны тапып оламайым. Истесем де, истемесем де. En esas ilaç bu yerli tabiat, deniz havası ve iğne yapraqları tereklerinin şifalı kokusu. Bu yürek ve akciğer için tabi ingalatördir. Adamlar tezce tedavilensin dep, her vakit yanı yollar kıdıramız. Birinciden bu iklim. Covid pnevmoniyasını geçirgenler birinciler sırasında nefes sistemasını gayrıdan tiklemek gerekler. Şifahane Cashback programmasının birinci günlerinden beri iştirak etti. Onun çerçevesinde mında endi 300'den ziyade turist rahatlandı. 3. basamakta da endi bron etkenler var. Bu programma 20. senenin kuz vaxtında hepsi otellerge ve sanatoriylerge yardım etti. Bu al, keçken senenin kuz ve kış
мевсимлеринде туристлерни желп этмеге ярдым этти. Экинчи басамакта Кырымда 9,5 бинден зияде путевкалар сатын алынды. Программада ярымадамыздын 9 туроператоры ve 85 жерлештирилүү объекти, санаторий-курорт комплекслери ve 16 шифахане иштирак этти. Бу аңлайышлы, семерели, шымды чалышмак үчүн соралган алет. Кырымда 160-тан зияде отель ve шифаханелер иштирак эте. Эршей тек башлана. Үчүнчү басамак июннун 15-не кадар девам этежек. Саяхат этмек имканы исе июннун сонуна кадар бар. Субсидияны Мир картасынын эр бир сайыбы куллана биле. Бунун үчүн мирпутешествий.рф сайтына ресмилештирилмек керек. Регионны отельни сечмек ve пара төлемек. Путевкаларынын сайысы сынырлы дегил, не кадар чоқ масраф этсен, о кадар чоқ пара иктисат этесин. Şimdi ise programımızın nevbeteki mevzusuna geçemiz. Kırımda Milletler Ara İşleri boyunca Devlet Komitetinin planları ve maksatları hakkında onun reberi Ayder Tipa tarif edecek. Millet telekanalımızga berilgen mahsus intervью. Айдер Ахтамович, селям алейкум. Алейкум. 9 марта вышел указ главы республики о вашем назначении на должность главы Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма. Расскажите, какие вы перед собой, как новый глава комитета, ставите цели и задачи? Естественно, первоочередными и основными целями это реализация всех программ федерального уровня и республиканского уровня, чтобы эти программы могли быть дееспособными, работали и их реализация приносила пользу для населения. Какие свои качества вы бы хотели проявить на новом посту? Естественно, весь тот опыт, который наработан в жизни, долгое время работал в муниципалитете, курировал и межнациональные вопросы. Это, естественно, была реализация программ. И тот опыт, который есть, возникающие проблемы, которые я считаю, что они сейчас будут мною тоже использоваться для того, чтобы можно было откорректировать и дальше, чтобы эти программы, как я уже выше говорил, могли реализовываться. Это первое. И второе, естественно, наверное, какие-то внутренние мои качества. Это отношение к работе, трудолюбие мое, требовательность как к себе, так и окружающим. Одно из важных направлений – это обеспечение жильем реабилитированных граждан. Расскажите, как в настоящее время обстоят дела с данным вопросом и планируется ли в этом году ввести в эксплуатацию новые многоквартирные дома? Мы знаем, что до 2014 года эта программа вообще не работала. Она начала работать с 2014 года. И в целом по республике за это время выкупили более 600 уже квартир. Сегодня ведется в ряде регионов Крыма строительство многоквартирных домов. Это Симферополь, Бахчисарай, Сакский район, Евпатория, которые будут вводиться в эксплуатацию с 2022 года. Они сейчас начали и до 2025 года включительно согласно программ. Потому что есть моменты финансирования, есть пересогласование рядов объектов. Мы планируем это все сделать. И в этом году ведется у нас 36-квартирный жилой дом у нас в городе Симферополе. Включена в программу 22 и 24 года сумма около 180 миллионов на выкуп жилья. Она начнет работать, как я уже сказал, с 22 и 23 года. В прошлом году из-за пандемии была приостановлена выплата материальной помощи на достройку жилья реабилитированным гражданам. Планируется ли в этом году финансирование данной программы? Если да, то в каком объеме будет финансирование? В этом году мы уже направили ряд писем, получили уже согласование. Сейчас идет оформление бумаг и включение их в бюджет. На сегодняшний день где-то более 53 миллионов. Мы, как только будут они включены в бюджет, мы начнем эти выплаты. Такие выплаты планируется в этом году произвести. То есть на всех уровнях согласования мы уже прошли. Я думаю, что мы будем производить эти выплаты, по крайней мере, те документы и тем людям, которые уже
в том году сдали свои документы, они будут первоочередные. А дальше уже посмотрим по финансированию. Но однозначно эта программа будет работать. Инфраструктура, а точнее ее отсутствие во многих местах компактного проживания реабилитированных граждан. Какая работа проводится в этом направлении и что планируете сделать в ближайшее время? Сегодня стоит задача у нас завершить все те объекты, которые начались строительство в том году, и в этом году вводить дополнительные объекты. Это и газификация будет, и водоснабжение, водоотведение, и дороги. То, что касается газовых сетей, около 42 километров будем строить. Это Симферопольский район, Феодосия, Судак, ну и другие регионы. Около 33 километров это сетей электроснабжения. У нас уже начались работы в Симферопольском районе, в Мирном и в Строгановке. Поэтому и в других регионах, где мы запланировали, эти работы будут вестись. Мы планируем во всех компактных местах строительство детских дошкольных учреждений. В этом году мы готовимся открыть 2 дошкольных общеобразовательных учреждения на 520 мест. Это в микрорайоне Хошкильды, город Симферополь, и ПГТ «Молодежная» Симферопольского района. И также мы в этом году планируем продолжить работу по строительству уже школ на 480 мест в микрорайоне Исмаилбей, Евпатория, и также в городе Бахчисарае на 600 мест. Айдар Ахтамович, знаем, что на мемориальном комплексе «Сюрень» возобновились работы, и они идут с опережением графика. Когда планируют ввести этот объект в эксплуатацию? Планируем ввести в эксплуатацию в этом году. Но в связи с тем, что этот объект уже долго находится в фазе строительства, но сейчас поменялся подрядчик, мы уже с ним встречались на объекте. У него очень хорошие подходы, видение, идет моменты там пересогласования, где надо, очень такой творческий подход, пересогласования ведутся с проектировщиками, с авторами проекта. Ну, если все хорошо, то основные работы уже будут к 18 мая уже выполнены. Да, там еще будут другие доработки и так далее. Как я уже выше сказал, до конца года мы этот объект пустим полностью в эксплуатацию, и люди смогут спокойно его посещать. А какая работа ведется с национально-культурными автономиями Крыма? Крым, он многонационален, и самая большая национальностей в целом по Российской Федерации, это в Крыму одна из самых больших количества национальностей. Это более 170 национальностей находится в Крыму. Мы с ними со всеми контактируем, общаемся. На территории сегодня республики зарегистрировано 74 местных общественных национальных организаций и 13 региональных национально-культурных автономий. Методическая помощь, совместно проводятся все культурно-массовые мероприятия, это однозначно. Ежегодно Госкомнац выделяет средства на грантовые поддержки. И в этом году мы запланировали по этой программе еще 2 миллиона рублей. Айдар Ахтамович, чух сау нас за интервью, то, что уделили нам внимание. Еще раз поздравляю вас с назначением на должность председателя Госкомнатса. Удачи вам в вашей работе. Сау нас.
Техник бақувда ислиат яны пара жазалары ве yol әрекетінің қайделерінде түзетмелер. ГИБДД идаресінің имтианындан автодром лягу етілежек. Құланылған машина сатылған яда алынған вақыт қайделер дінішежек. Янылықларының бір қысмы әнді чалышы башлады яда яқында кірсетілежек. Мақсус левхамызны серетіңіз. Машинаның кузовына күчлі ұрывлар, капот үстінде секірюв, оқ жамға атылув ве қапулар тепіліві. Мусави олмаған күрешінің эпик екіленіві машинаның дамы үстінде ойын. Ве бұлар әпсі ДПС хадимлерінің көзі өгінде. Бу видео ичтимай ағларда ве матбуат васталарында тездар қалды. Кадрларда Владимир Виляетінің сакины ось машинасыны қыра. Сабық сайыпның борчылары üçün арабаны чекіп алалар. Вебойлей кәйлер чоқ яланчыларының схемалары йыллар жиддынышмей. Виждансыз сатыжылар ве доландырыжылар учус фиятнен желпетелер. Муштерилер исе оларның айы ойынларына расткелелер. Арабасы олмаған еркес оны сатын алмаға арз еті. Арабасы олғанлар исе оны сатмаға арз еті. «Берегись автомобиля» адлы эфсаневи фильмден алынған сөзлер ось актуалигыны жоймай. Араба базары яланчыларны топлаған мейдандыр. Құланылған, яни айдалған машина пейде кредитте кирада яда айдап қачылған ола біле. Вин-кодны язамыз. ГИБДД идаресінде ресмилештірілі фақта бұтын малюмат мында. Қазаға оғрағаны, қыдырувда бұлынғаны. Адледжи Тайфу Гафаров машина сатын алынувда назарға алынған эн адишелер ақында тариф еті. ГИБДД сайтындан ғайры о машинаны Федераль нотариаль палатасы порталында ве махкеме приставларының сайтында тешкірмеге керек. Бу минималь шейлер. Мен нотариусқа бармаға тевсие етем. Бу машина қырсызланған ве сыңырланувларға оғрамағаны автовесиқа алыңыз. Мен оны араба керечек сефер сатылмаған жасақлар едім. Чүнки суалер 2-3 жылдан соң біле пейда олмасы мүмкін. Бу весиқа исе сізні тешкіргенде делил olur. Энді май сайындан башлап әвелки тарихы олған машинаның сатын алынув аңлашмасыны госуслуги порталы ярдымынен ресмилештірмек мүмкін олажақ. Янылықлар тек физик шақсларға айт olur. Бу себептен муштери машина ве оның сайыбы ақында малюматны онлайн шекілде тешкере білежек. Огге кет, да огге, чевір ве машинаны доғырла. Айтавчылар мектебінің сайба Санумеров талебеге парковка насыл етілгеніні, еланчық мешғулетіні артқа берувны, көтіреліш ерді ерінден көчмекні көстере. Автодромның эпс элементлеріні қыз тәжірибелі инструкторының реберлігінде япа, яхмур кедер етмей. Келечек айдавчы машинаны чешіт авада идаре еті білмек керек. Ең esасы, адам айдавчылар мектебінден шыққан соң нақлиетні идаре етмекні білмек керек. Бу ең esасы. Yol вазиетіні, ишаретлеріні, қайделеріні, yol бермекні білмелі. Назариет мейданчық вешер, эвелері бұ үч чешіт имтиан еді. Шымды есе автодром сынавлары шердекі айдавға қошылды. Енді бұ екене имтиан олачақ. Еланчық лягу етілечек вешердекі маршрут денішечек. Районларда менімже бұ ичте дуйылмай. Анда ақым азжа, ве қалған шейді. Ахмезжетте есе қиынжа олачақ. Тек тұшыныңыз. Шерінің шарқи тарафындан Победы жадесінден башламаға. Бұ қиын. Шымды esas маршрутлар Героев Сталинграда ве Леся Украинка соқақларында. Экспертлер емін, янылықлар олачақ айдавчыларға өзлеріні yollarda eminlikнен исетмеге ярдым етечек. Яны қайдалер есе имтианы зиядече реалистик етечек. Esas мақсат есе адамларға имтиан тапшырмақны дегілді машина айдамақны огретмектір. Біз маневрлар yapılması үшін ер қыдырачамыз. Эвеллері олар қапалы мейданларда кечеді. Егер бойлы ерлер тапылмаса, біз регламент бойынша эвеллері олған мейданларны қоланычамыз. Эндіден имтианда огдетті ГИБДД хадимы отыражақ. Машинада айдавчылар мектебінің хадимы ве профиль ассоциацияның векелі болынмасы да мүмкін. Көзетувчілер олмасы имтиана чықайдың кешмесіне ярдым етечек. Умумен айдавчыларны яқшы ве пек яқшы олмаған дінішмелер беклей, яны джөремелер кірсетілежек, ләкин оларны онлайн шекілінде талил етмек мүмкін олачақ. Техник бақувны исе ТО ноқтасында кешмеге керек олар. Айдавчылар үшін тебе весиқа әлде етуліві исе кележек сенеге же дінішмейжек. Бу авто бөле қатырланажақ огде исе епімізні яна автобеклей. Оның үшін бізім ішіміз девам еті. Келечек ратлық күнлерде көрішкенже.